Kana rero tugarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozaho ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi ndetse mbabwira yuko igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ari kimwe mu bihugu bishobora kuza kwikanga bihuye n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Nagira ngo rero ibi bintu muze gutuza neza cyangwa se muze kwicara mutere agatebe tubyinjiranemo, mbabwire buryo ki noneho ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura ingabo nyinshi mu mujyi wa Uvira. Ndetse n'ubu tuvugana amakuru ndimo ndakira nuko no bagikomeje kudeployinga cya kigo cya gisirikare cya Mbandaka nababwiraga kirimo ibihumbi bigera kuri bitandatu bamaze nabo rwose kuba babuhereza hariya mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero birumvikana ni urugamba, ariko bisi ibyo tuje gutera hagati kuko murabizi ko twibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo turi bwinjire muri RDC turabivuga, mu mbabarire twanze dusuza abantu badukurikira bari hirya no hino mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo muri rusange. Turabasuhuza rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Mulangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga mu makuru agiye atandukanye by'umwihariko tubasanga hano rwose mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga hitwa Gitega. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima by'umwihariko muri rusange. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane, ariko kandi bari mu gihugu cya Tanzania, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari Zimbabwe, Zambia. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, ni benshi cyane badukurikira, ni benshi cyane badukurikira kuko no ku mugabane w'Uburayi hari imibare myinshi. Tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora ni Canada, tubasanga mu Bubiligi, mu Bufaransa, hose baradukurikira. Tubaye ikaze muri ano masaha yo ku gicamunsi. Ndagira ngo rero mbabwire nti mutere agatebe, iki kiganiro tugikoze rwose mu masaha y'akazuba kameze ukuntu. Murabona yuko rwose icyitwa izuba ryo rimeze nabi, ariko ntabwo riri butubuze rwose kuvuga aya makuru cyangwa se gutambutsa aya makuru muri rusange. Munyemerere rero babwire yuko tugiye gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura tukareba uko situation ihagaze, nyuma yuko rwose birimo biragenda bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye cyane kubera CNDD FDD irimo abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibintu byayo ibishyire ku murongo. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri ibi bice byano za Gitega turebere hamwe icyitwa ubuyobozi bwa CNDD FDD. Ejo bundi ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga iby'uwitwa Ernesto, mbabwira yuko uyu ari umwe mu bantu bashobora kuza guhagama uwitwa General Neva. Hari byinshi yatangaje rero muri ano masaha mu gitondo, ariko tubimenya mu masaha yigiye imbere twamaze kubaha amakuru, ariko turavuga tuti nyamuneka turaza kugaruka mu masaha yo ku gicamunsi ibi bintu tubibabwira. Ubwo rero rwose turaje tubibagezeho. Turaza kugaruka mu mujyi wa Bujumbura by'umwihariko hadeployinzwe abasirikare, hoherezwa abasirikare. Ngira ngo mu kanya gato nibwo naganiraga na Drone imbwira ati bwana Moses, nabonye abasirikare benshi rwose aboherezwa barimo barakora amapaturi mu masaha y'ijoro. Ubwoba ni bwose ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nanababwira yuko ibyo uwitwa General Neva arimo aratangaza ari bimwe mu bintu twamaze kumenya yuko bishobora kuza kumukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabyo turaza kuba tubikomozaho, ngira ngo arimo aratangaza byinshi bigiye bitandukanye, navuga yuko atari byiza habe na gato. Turaza kugaruka ku banyapolitiki bagiye batandukanye, byaba aba ba Eleverion Ndikuryo, byaba abitwa ba Agatoni Rwasa, ibyo barimo baratangaza. Benshi bata amatora y'abadepite yaribwe hariya mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu, turinjira mu ntambara zigiye zitandukanye hano muri RDC, tubabwira uko situation ihagaze muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tugendane neza gatanu kuri gatanu. Twirukanse cyane rero, reka duhite duhera muri aba badede, duhite duhera muri aba badede. Nahoze rwose mbona umuriro wabo ukomeje kugenda n'ubundi ucanwa. Ngira ngo tumaze iminsi dukurikira amatora y'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'amatora bivugwa yuko yaje kwibwa. Aya matora rero nyuma yuko abaye arimo aragenda agarukwaho n'abanyapolitiki bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Nahoze mbona abitwa ba Agatoni Rwasa hari ibyo barimo baratangaza. Nahoze mbona abitwa ba General Prime Niyongabo hari ibyo barimo baratangaza. Nahoze mbona abanyapolitike
batavuga rumwe n'ubutegetsi, byaba uyu Gervas Ndirakobuca bakunze gutazira ndakugarika mu minsi yashize wanateye umugongo igihugu cy'u Burundi, nahoze mbona hari ibyo arimo aratangaza. Ibi byose rero turimo turagerageza kubishyira ku munzani tukabona ni bimwe mu bintu bishobora kuza kuba rwose byagira nabi igihugu cy'u Burundi, kuko abenshi baragaruka kuri aya matora bakavuga ko aya matora yagaragayemo uburiganya, bakavuga yuko aya matora yibwe kandi akibwa ku buryo navuga yuko bugaragara muri rusange. Ubwo rero nko mu kanya gato gashize nibwo nari ndimo nsoma X witwa Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyu mugabo yari arimo avuga byinshi, ariko mu byo yavugaga akanagaruka ku kuntu igihugu cy'u Burundi ari igihugu kiri ahantu habi, ari igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane, ari igihugu navuga yuko kirimo kiragenda gihura n'ibintu byinshi cyane turi bugende dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ngira ngo abaturage batuye muri Komine Mujejuru ku mugoroba w'ejo nibwo navuganaga n'umuturage umwe arimo ambwira ati uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ndetse cyangwa se iminsi yigira imbere, ari nako amatora yegereza mu gihugu cy'u Burundi, batora abadepite twitegura gutora umukuru w'igihugu, niko ibintu bikomeje kugenda bizamba kuri rusange. Ubwo rero ibyo byose iyo bishyize mu gatebo ugapfundikira ugashyira ku ijanisha, n'ubundi usanga politike y'igihugu cy'u Burundi ari politike ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ariko ibi ngibi bikaba bishobora kuza gushingira ku bintu tumaze iminsi tubona bitwa ba Generali Mpayimana Niyongabo bashaka gukimbizwa, tukabona aba bagabo Ndakugarika bakimbizwa, uyu bakunze kwita Gervas Ndirakobuca ariko batazira Ndakugarika, ngira ngo murabizi ni umwe mu bantu bari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose birasa nkaho bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, kuko abanyapolitike barimo baratera umugongo igihugu cy'u Burundi nibo bari kugaruka inyuma bagashaka kongera kuba bakora ibitendo muri rusange. Reka yenda iyi ngingo tuyiveho duhite twikomereza, ntababwiye ati ni amakuru menshi turi bugende dukomozaho, reka iyi ngingo tuyiveho duhite dukomereza tugaruke gato ku kijyanye n'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, tugaruke gato ku kijyanye n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye ubona ko zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zitajyanwa mu bice birimo biraberamo saga cyangwa se birimo biraberamo intambara. Urokotse ibiri kubera hano ku mupaka y'u Burundi ndetse na Kongo muri iki gice cya Uvira ari kuza yiruhutsa. Ibi byose rero iyo ubishyize mu gatebo n'ubundi ubona ari bimwe mu bintu n'ubundi bishobora kuza kugumya koreka igihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Reka yena tuve kuri ibi tugaruke gato hano muri Kibira. Ni Kibira imaze igihe itorezwamo katanyamaza ba FDLR, ni Kibira imaze igihe itorezwamo icyitwa Wazalendo zituruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi ugasanga bavanze n'imbonakure. Ubu tuvugana rero inkuba imaze iminsi idakubita, ubundi twajyaga tukajya kumva ngo inkuba irakubise, inkuba yapfa yakubita gira abagera kuri 30, inkuba yakubita tukajya kumva 100 barapfuye, inkuba yakubita tukajya kumva 200 barapfuye. Ariko ibyo n'ubundi twaje gupereza dusanga izi si inkuba ziba zikubita, ahubwo dusanga n'ubundi za katanyamaza aba FDLR zagiye hariya mu gihugu cy'u Burundi zikaba zimazeho imyaka itari mike. Ubundi uwitwa General Neva acyohereza abasirikare hano za Bwiza, mu misozi hano za Bwiza ndetse n'aha za Muremure muri ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo n'ubundi n'izi FDLR noneho mu buryo bweruye zatangiye gukorana n'icyitwa igihugu cy'u Burundi, noneho zitangira gukorana n'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo rero izo kuba zinakubita amakuru dufite nuko ibyo byose n'ubundi biba byakozwe n'izi Red Tabara. Ngira ngo maze igihe ndababwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kidafite umutekano, ni igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'ibyago bikomeye cyane, ni igihugu gihora gifite ubwoba bwinshi cyane yuko gishobora kwatakwa. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize uwitwa General Neva, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, yaratangaje aravuga ati Kigali si kuruciye mu Kirundo. Ngira ngo ibyo yashatse kuvuga murabizi, ariko nkeka yuko nyuma y'aya magambo yabonye icyitwa isomo, yabonye icyitwa isomo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ikijyanye n'intambara cyo kirimo kiratutumba, ariko
by'umwihariko ni ku gice cy'igihugu cy'u Burundi, ni kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Mu kanya gato gashize nibwo naganiraga n'umusesenguzi ubikurikiranira hafi ukurikira ibibera mu gihugu cy'u Burundi, ambwira ati uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi gifite imyaka ibiri, ariko muri iyo myaka ibiri ambwira ati by'umwihariko wabara 1 n'amezi 6 hatari haba musaga. Arambwira ati iki gihugu kirabura imyaka 2 kugira ngo kigire amatora y'umukuru w'igihugu. Ni igihugu kugeza amagingo aya muri ino myaka 2 kibura mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 2 cyangwa mu mezi 3 tubona hashobora kuba habamo saga zigera kuri 2. Ibyo bintu byose rero yabishyira mu ijanisha akahita yemeza ko by'umwihariko byibura igihugu cy'u Burundi kigomba kugera mu mwaka w'ibihumbi 2026 andi mezi 6 azakurikira niyo mezi y'agahenge, andi azaba arimo saga. Yambwiye buryo ki igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo kiri mu manegeka. Ibi bintu koko mbirebye mbishyize ku munzani mbona nibyo. Impamvu ni iyihe? Dore intare za Sarambwe zirimo ubu tuvugana ziragira amajanja umujyi wa Uvira. Uhagaze mu mujyi wa Uvira urashe Bujumbura, nako kanya tuzi ko abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bose bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya mbere byafashije leta ya Kongo kurwanya intare za Sarambwe. Amakuru rero akemeza ko mu gihe n'ubundi nazo zaba zimo zakontorora uyu mujyi wa Uvira ku birometero bike winjira mu gihugu cy'u Burundi, ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, ariko bitanyuze mu za Sarambwe ahubwo bigaca muri Red Tabara. Ngira ngo mwarabyumvisha bitwa ba Wingoma bajya bavuga yuko uko byagenda kose umuntu yakomanze umukingurira, ariko nawe wakomanga akagukingurira, n'ubundi ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo huguha. Ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ati huguha. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose urakubita ku ijanisha ugasanga n'ubundi uko byagenda kose ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, reka yenda tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano muke mu bice by'imijyi, nje kuko nibyo nkunze kwibandaho. Kiriya gihugu ni igihugu ushobora ureba ukibaza se ubundi iki gihugu gifite umutekano, kandi koko wabireba ukabona nta mutekano gifite. Ni igihugu udashobora kumva haciyeho ukwezi polisi zitazasubiranamo. Tujya kumva tukajya kumva mu mujyi wa Bujumbura ati polisi zasubiranyemo, tukajya kumva ati Gitega habaye saga, tukajya kumva inama zabaye ariko ntizarangira. Ibyo byose rero ugasanga nyine bikunze kuba mu gihugu kidafite organize, kidafite indangagaciro, kidafite ubuyobozi bwiza, kuko n'ubundi benshi bari mu buhungiro bavuga yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu navuga yuko cyapromotse niko nabivuga, kuko bavuga yuko ari igihugu kidaha agaciro umuntu, kuko iyo abakimuha agaciro deje ubu tuvugana umutekano wakabaye ari wose, tutumva ati mu bice ibi n'ibi, tutumva ngo inzara, ngira ngo mumaze iminsi mwumva n'iby'ibitoro noneho byiyongereyeho, kavuga bati witwa General Neva we n'umugore we ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, essence barafata bakabika bakashyira mu mamodoka zabo naho bashaka. Igihugu cy'u Burundi cyabuze ama essence, murabizi igihe kirekire igitoro cyavugije ku buryo imodoka wasangaga nk'ubu zitonze kuva nka Nyabugogo kurenga Shyorongi zose zitegereje station imwe kugira ngo ize kuziha essence cyangwa se igitoro. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose nyine iyo ushyize mu ijanisha ni bimwe mu bintu n'ubundi usanga bituma abaturage batumva neza uwitwa General Neva, batamwumva neza rwose, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara ni uko kugeza amagingo aya mu bice by'ahitwa za Kirundo naho rwose bakomeje kugenda CNDD-FDD ihadiporoyinga abasirikare, cyangwa se igisirikare cy'u Burundi cyadiporoyinga abasirikare ku itegeko rikomeje guturuka ibukuru kwa General Prime Niyongabo. Ibi byose ni mu buryo bwo kugira ngo barebere hamwe
ikijyanye umutekano bawushyire ku murongo, by'umwihariko ba making sure neza yuko umuturage afite umutekano. Nanone hari andi makuru yakomeje kugenda ngeraho agaragaza ko abanyapolitiki bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi ari bamwe mu bashobora kuba bakora buri kimwe cyose gishoboka bakanamutera kudeta. Ibyo byose rero washyira ku munzani ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire dusoreze ahangaha, ubwo andi makuru ni mu kanya gato kari buze. Reka mbashimire, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane. Kugira amahoro, impunzi nyinshi, imigwi y'abicanyi iba ijagajagaraye muri ibyo bihugu, kandi ugaca usanga irakora ibikorwa byo guhohotera abaturage. Hanyuma rero nagomba twavuze byinshi ku bijyanye na politike zikorwa z'ibihugu. Turavuga iyo igihugu kidafite politike nziza, abakiyobora batababaye abanyagihugu, badashobora kwetablisa ibyo bita ordre kuri teritware y'ibyo bihugu, baketablisa ordre sécuritaire ahantu hose, canke ibyo twakwita badashoboye kwetablisa l'autorité de l'État. Ugaca usanga rero hari ibice bimwe by'ibihugu, amashamba cyangwa uburere vyigaruriwe n'imigwi y'abicanyi canke iyindi migwi ikora ibikorwa bibi, canke iyindi migwi ishobora guhungabanya ibindi bihugu, nka ziriya duhereye muri Noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda. Ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo. Ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira, baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'État partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Ico nagomba kuvuga rero ni iki? Nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye, ntagaruka, kugira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, nta ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nibyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo gihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera kabituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nico kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba. Izo ntambara zihuza coalition iri nyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaires n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga. Ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye, ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga.
ku ruhande rwa AFC M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu navyo ko burya abantu bose muri politike bagira abagenzi bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemwo abamercenaires b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara ihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC M23 itashishikaye yigarurira ibice nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington. Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwa aravoma. Etats-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale hari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etats-Unis ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga, ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha ko ikindi gihugu cyari cyo cyose covuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine, cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu? Dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko biminduka ku bijanye na ordre mondiale, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi ari byo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumirwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icizere kininiya ibiganiro bya Washington, ko ibiganiro bya Washington burya nivyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye, ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane canke Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimwo. Iyo leta ya Kongo na AFC M23 baganira Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi babifisemwo abarimwo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika
yinjiye mu buryo bw'ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano na cyane cyane ashingiye ku byo ubucuruzi. Ariko urucuruza rwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka nacyo, kuko arico kirashyira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri ico gihugu cyane cyane igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari kubera birimo n'ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Senariyo igira kabiri, mu gihe ibiganiro bitokunda noneho hakaba inzira yo gufata umuheto. Ico gihe u Rwanda rwobangaje, AFCM Ventura yobangaje, Uganda yobangaje, n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske nini ya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opposition ikomeye ihambaye y'abakatumbi, y'abafayuru, y'abakabira n'abandi benshi, imigwi ikomakomeye, imigwi za Katolika, amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nico gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nico gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata ya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo yabyaze umusaruro akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari yavuga ikinyarwanda, avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko ubu politike z'ibyo bihugu byari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukorana n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske. Kuko iyo ugiye ko investissement atari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nico gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira na Amerika gusa, noneho ngo baganire bagira imbaraga no z'uruka na AFCM Ventura ndetse no kurwanya u Rwanda. Urabona ko Amerika itabyemeye, kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runini mu bijanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi yuko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'Uburayi, z'Ubufaransa, muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishyizeho byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje bakabona yuko nicyo gituma babahaye imfashanyo yo kubandanya ivyo bikorwa. Ariko muri ya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage witaweho, ahanini c'est la sécurité des investissements y'ivyo bihugu bikomeye. Ariko niyo bishitse
nico kikiyongera yuko n'abanyagihugu nabo bakingirwa bakabona amahoro. Ivyo navyo ni idarapo nziza ku gihugu c'u Rwanda, ni igikorwa ciza mu makuru. Ico gituma rero Amerika itari kwemera diri hagati yayo na Kongo gusa, ikirengagiza u Rwanda, kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi Amerika ibona vyofasha pour garantir les investissements zabo muri mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa. Nico gituma ngaho twogira kudosha pour u Rwanda, politike yayo internationale, politike yayo mu bijanye n'ivy'umutekano, politike yayo mu bijanye no gutunganya neza igihugu. Ibyo twoba kudosha kuko igituma bizigwa n'ivyo bihugu by'Uburayi, bya Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye by'Uburusiya n'Ubushinwa, ugasanga barahurira yuko u Rwanda rufite uruhara runini